Jotono no lam sugani channel o angkai tomong no norokani channel no subscribe khlaya ko angka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam nga phaidi tini kaisa ketal notification alainai o notification angkai Central Industrial Security Force ni bakhakti rejakha enoro video no paithak jorate nai tongni kahamka saiman na bakai nga phaidi official notification alaina omkhai ta official notification o notification rijak mane abo to Central Industrial Security Force ni bakhakti rijakha oro tlanjaknai constable fireman omo cholarok ni bagi simi 2024 season ni bagi o jagao naidi 31 ni simi o jagao apply khlainai last date tongnai 30 September 2024 jora tongnai online onorok apply khlaimanai cholarok simi post ni bung to constable fire pay level 3 21,700 ni simi 69,100 rijakha angka naidi o jagao je recruitment process tongnai abo angka physical efficiency test physical standard test documents verification ulo angka written examination abo OMR computer based tongnai CBT ngai angka obo hai tongnai je process bahai ke telangnai o je post to angka pay scale to naidi pay level 3 21,700 ni simi 69,100 rijaknai angka o jagao vacancy tongo state wise no rijak tongo tai area tai sini ST rok ni bagai reserve post tongo jagao serial number kwbang mano tongo ngai sini Tripura angka o jagao 33 serial number Tripura o entire je state o tlangjaknai sini ST rok ngai 13 ta total 26 ta ni bisingo sini ST rok angka 13 ta post langjaknai sini Tripura entire state o kai norok ni qualification milik to norok apply khlainai mano post ni bagai oro education qualification angkai norok class 12 pass na nangnai saka with o jagao science subject tongna nangnai saka norok class 12 bo science najak angkai norok o post ni bagai norok apply khlaimanai age limit angkai 18 ni simi 23 years ni bisingo tongna nangnai saka aipano sini ST candidate rok ni bagai angkai to te 5 years kwbang phano norok o post ni bagai norok apply khlaimanai angkai norok tomung no interested tongkha angkai to apply khlainai di o jagao application fee angkai je general candidate rok ni bagai angkai to 100 rupees sini SC ST candidates rok angkai jagao norok free one apply khlaimanai oro application fee sini ST candidates rok angkai jagao rang rena nangla o jagao recruitment process o puila angkai to physical efficiency test najaknai norok ni a jagao norok ni height chest rok measure khlaijaknai angkai physical efficiency test to norok 5 kilometers ma khaichiknai abo angkai 24 minute aboni agulo physical standard test to norok ni height chest rok measure khlaijaknai angkai norok obo nai di abo paikha angkai written examination najaknai written examination o 4 ta part tongo abo angkai general intelligence reasoning tongo 25 ni total time to 120 minutes rijakha oro nai di English tongnai tai maths tongnai tai general knowledge tongnai maximum mark to 20-25 ke ngai abo 100 mark ngai total exam je computer based ngai abo angkai oro norok important instruction o angkai pori ngai di apply khlaina sakang important instruction o norok angkai porimani yagulo norok ni qualification by milik norok apply khlaina musung kai to norok apply khlainai mano ango PDF no bodi rwani video ni description o tai official je apply khlaina ni link abono ba ang o video ni description o rirwana norok thangdi thangai visit khlainai di angkai tinin baga amsung nong situng jotono no hambai